Sing Sakatan Manipur Sokat Payaro had a Langang Laura Basu, Kamzong District, Kulmanga, Kunzasing as if our electric company want to supply Kudong Sava Pandra Lady. India gi oina economic growth is sankar hanthara basu human paid economy dadi growth lai haina simin sanen berena odopri Kosiem na loba class 11 examination ki question paper leak over the senaba mioyam cyber crime na pakat pangam kre senaba bio isi matakda akan maserak pikir apni hai da samam de aims na lainga tak silapni Masung Manipur lenga ke aran ba council lagi kuseng di sing sau company policy ki top kulgi yaran local ki harum council phaw da lai ba local sing lo ko yad le hairi Mam krum sari dom yeng biri ba impact news ni housing phaw pungsa si phaw bi maru pau sing miam da pizari Kamjong district ki pungyar constituency ki manung san lai ba IC mobile kulto Paimol amadi Faiko hariba tongan kulmanga sa India na maning tamba sa humpudra su rakrabasu nga si Pauba electric amadi water supply kudong sabu kunjasing da piramdre haina MPTM dat lengak ta maral sirakli hiramas ki matang nga si Manipur Press Club ta pangtok ki papaw mising una ba mada Manipur People's Democratic Front MPTF ki General Secretary S Samunguna hai Hauji Palibala nga kasina sing saukat na Manipur sakat payaroi maramasina sing amasung tangi marta paba mari thamgani haina miyam tinmam amada Amadi media da toina pong tokhiba leire adubu pungyar constituency manung san leiriba IC mobile of kulto paimol amadi faiko kulsing ase ingom jara sini tara tareta electric kudong sa pigani haina post yungba amadi wire tingba amadi transformer power purakpa horom la basunga si power mai pidre kulsing ase da ngasi power thangna pawi sing pidre ana laing lam da so suki matik sothabi matakta kulsing pauna balambi power sembidre Paumi Singuna Baduda Saru Yakiba parties ke President and Nodia Sana Makatan Hakibada Singi district Singdi board Karaglaba MLA Minister Singna board Karaglaba Matunda Makoi constituency edu Segot Kan Kang the Bagisana Bi Labana Manipur Singi district Singda Soccer Pungam the Bani Haiki Manga Sida El Ki Kudung Sabal Laitri Aduga Adugi Matakta Mapa Masida Public Health Engineering Department na safe drinking water sufficient na taba requirement adu piba ngamdri adagi intervillage roads khungang amaga samnaba hariba lambi singa sa masi adugi matik pibam chadre aduga khudam oina hairada Paimon village dagi lakhan adagi kamjong laiba maroina hariba khungang manga sigi Praja Singi live Loriba, assume Lambi as a documentic Vivam Chadre. Aduna, Nungju Thagi Matam Dadi, Hariba Lambis, Deda, Sagi, Gariga Thoroga, Sapako Paisa, documentic danger oil. Sai yang kai mangarom gari sang bayadan lairamba Zeribam district manung hanjinama from the Lariba Babu Khal Gilambi Manipur Put Industries Corporation Limited ki vice chairman ke Sarat Kumar Samson Kre Queen Gari Sangba Yarudraba Matung, Sangba Halakpada, Mike Dong Kunjas in the Tagat Papondo Cray, Housing Laribala BSC, Tong Laitavana, Nongzu Tagi Matamda Kudong Sada Karamayong Nakikani Haiki. Manipulagana so Atuba Matamda, Babu Kalda, Kunjas in the Tangari Kudong Sada Singa say Yang Biraga, Atuba Matanda Tongama Sabina Bapuning Sing Silakli. India ki oina economic growth ke sankara hanthara basu human based economy dadi growth lai haina semin saren bere na pungto kre wafam asing asi kansipur leba BJP Manipur Pradesh ke office ta pakto ki ba union budget 2020 ki matang da nomi oiba workshop hongdok pada semin minister na phongdok ki bani workshop da semin minister na makhata na phongdok ki pada Prime Minister Narendra Modi na lusing bay lainga kasana rural economy fagat laba matam da India ki economy fagalakni hai bagi thajabalai Masina Madam Moraga Leva Casita Ladiba, Light Lighter Sing a Tangriba Kutong, Sadaba Sing Kong Naba, Langang, Pakalakriba,
ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ But my view, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji na thadariba sensidi praja si sen lakera lawera praja nungai hanaba rotation tawgera tawrera immediate madugi improvement karakera kara roidu secondary thamga praja nungai hanaba praja wadanaba praja gi singa phaba thananaba praja yum leinanaba praja gi layeng mangamnanaba praja gi chak chananaba rom the concentrate taw adno human base economics ne I thinking kitang slow down to bagi wani Honorable Prime Minister na pamiba 2030 the 5 trillion gi economy India gi je ai soidan mai pakane have ngon fully confidence ngon thajibule maram di kup na yeng biyo industrial sing the thadaraga economic growth to buduga praja mayam da thadaraga praja singi phibam tamna phagala akanda boom long saklang to buduga ani sine bo ji ai ngon da feel da buni ko. But my view, Honorable Prime Minister. Workshop ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ Even in my own family, every household the differences like bani. Madu khoi khali kha thana da bani. Na le raga kauna raga loina issues based the pulla ga sakada. Aduna aina appeal to ni si koi kari kata senior sing desu or office bearer sing desu or ekoi puna mak government la iba koi desu groupism thado ka da bani. Sigi mindset se nam lang tho groupism ni mindset se just lang thokro matong da koi BJP kana na thingmang ngam ge Manipur. Sukting thingmang ngam agitation, ban, blockade, adu, ada, loina mangra. Sidai ikoina praja singa punna satpa heudra deba. Punsi ge mon hagot pasu mo ko. State sigi darkar wori se karino. Akoi punna mangna hona ga do se karino ise. Madugi focus piba matam yore. Aina mayam da appeal tawning base. Let us unite. Differences mahum kuni mukta laigani. But state ki oiba praja ki oiba issue da party ki oiba issue da akoi punna satka da bani. Housing Satariba Manipur State Assembly की बजट सेशन पास तौख्रबा बजट की सेंफम अदु आशा तौब यादबा बजेटनी थबक फंगदबगी अवाबा मायोंदरिबा स्टेट असगी लाइक हैरब नहा सिंगा थबक फंगनबा होनरिबा सिदा मियेंग संगदबगी ममी तारे हाइना सोशल रिसर्चर सर्टो तोंदना कोमना फोंदोख्रे मणिपुर प्रेस क्लब गसी पाउमिस उनबदा सर्टो मखा तारादुना हंडकी बजट असे कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट पुलिस फाइनेंस अमसो एजुकेशन खक्त प्रायोरिटी पीरिबा डिपार्टमेंट सिंग असि खक फरगा लमदम असिगी फिबम फगत लगतरा हंगलदुना बजट की एनालिसिस तौबदा फाइनेंस डिपार्टमेंट का मरी लेनदबगुम उई हाइना बराल सिखी आर्ट एंड कल्चर दा सोमनगी लाख कुंथ्रा मरी लिसिंग निफु सात्रुक कुंथ्रा खक्ता हाप मरमना मतोक्रमना आर्ट एंड कल्चर साकत हनगनी लोइना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओइना सुममांग सहिदगी हंथरगा सादा 0.38 खक्ता बजट ओइना हाप सलाइबक थीबनी लमदम असिगी हा सिंग थबक पिबा यारिबा कमर्स एंड इंडस्ट्रीज कुम डिपार्टमेंट सिंगदा मियेंग संग्रे agriculture sector busu mirai bagi mami sawan tare maramadana kudung saba lairabadi satari assembly session asida handa putholiba budget ke senfam asi khanaduna mari lainaba department singda sunaba senfam kaithokna bhona bi haina sartona makata na phongdoki हंदकी 2020-21 की एकोई की बजट से येंबा मतम दा होप करिसु लाइते बिकॉज जॉब क्रिएशन की पोर्ट ता माय ओन सिन मसी यू उदे ममी तादे जॉब क्रिएशन की धमक दा एकोई की लाइट आर्ट एंड कल्चर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अदोगा अतोप अतोप कमर्शियल इंडस्ट्री सिगुम्बा सिंग से मर याम नमरु ओइबा पोर्ट अमने आबा कमर्शियल इंडस्ट्री हाइरि बसी दा फैक्ट्री लाकपा मतम दा जॉब क्रिएशन लाकदौरी बने आबा को अदो सिगुम्बा सिंग दा मीटिंग से चंग चंग दबा माले बजट की एनालाइसिस एकोई की हाइट रैंकिंग हाइबा तारे सिगी द लाइरिबा फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिलेशन से इलाई इलाई तबगुमना ममी ताए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से हौजी की हंदकी एकोई की खेलो इंडिया की गुवाहाटी दा तौरिबा सामना तौरिबा दोदुदा एकोइना ममी ताए याबको रिंग पावर हाउस ने हाइरिबा मणिपुर से पूरा रिंग डाउन ने आबा लाइरिबा से हौजी सेशन सु लाइरिबनिना डिस्कशन तौबा यागदबल लाइरबदी खैतंग तौबिरगा को तवन जनिंग Housing Satariba Assembly Session Asidaya Pikraba Home Guard personnel Singi Pay and Allowance के administrative order अथवा मतमदा
थोपियो हाइना सेरोल अमदा हाइरक्ली सेंटर न पोटरी मिशन की दमक खनगतपदा हियांगलम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की मनुंग सन लेरिबा थोंगजाव यारकले हाइरा मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनिटको की चेयरमैन एमएलए डॉक्टर युमनाम राधेश यामना फोंदोरकली वफम असी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की मियेंग मखादा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केवीआईबी न सिंदुना थोंगजाव कम्युनिटी हॉल द पांगथोकिबा थोंगजाव की सापु साबिसिंगदा लेबाक तोरम मेशिन पोटरी क्ले ब्लंगर यंथोपी थरम द सरु याकेबा मनिटको की चेयरमैन सोरिबा ACS के MLA डॉक्टर राधेश श्याम हाइकिबनी नाकल अमरोमदा महांगना मखाताना सरिब सही असिदगी पोटरी की दमक तोगान तोगान संग सिंगसु सादना ट्रेनिंग होरगनी हाइबग लोइना मणिपुरदा प्लास्टिक की पोचै सिजिनबा थादोकलगा पोटरी की फोलम सिंग सिजिननबा मियामदा अपील तौखी Council of Higher Secondary Education Manipur Kosim Naloba Class 11 examination की question paper सिंह लीक ओइखिब की थोदोक सेनबा मियोय अमा साइबर क्राइम की कांगपुन फागत पंगमख्रे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन CID CB मणिपुर की SP जोइसी लारेम माउइना महाकी मियंग मखादा एडिशनल SP एन जॉन लुसिंगबा कांगबोबना सतरखिबा थिजिनबगी थबक ngarang February 22 कांचीपुर लेबा दिनेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट की स्टाफ हाइबा कियामगई ममांग लेखाइदगी मोयरांगथेम सुंदरसान सई कुंथ्राहोमदई अपोपा एम साव फागत पंगमखिबनी हाइना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की पियारो न थादोक पसेरो लबन हाइरी Council of Higher Secondary Education Manipur Coaching Secretary na Hokiba February kungi numidang wairamda Class 11 examination subject mga question paper sing lig oire haiduna cybercrime police station CID CB Manipur case asar sir torokibagi matungina tijinba horokibani hairi loinana subject mga asigi matakta Hokiba February 33 Class 11 examination ahobani witta tokiba English subject su lig oiramba yai hairi loinana hosik makata na watok asida senaba miyo sing panaba Tizin tabak satari haina serolosina makatari. Kosim naloba class 11 examination the question like ohen bata sena ba miyo sigi matakta kan maserak pigidam ni haina. Mahiroi lob dashamam ni AIMS na laga ka puning sing silakli. Ngasi kwa katel bazar da ba AIMS ki office the pau mi singona ba bada dasange vice chairman Vice President Sital Oinamna question like oibe mari leina na laga na housing inquiry committee sem na tikat pa ase lob asina taram no oi laga na inquiry report lalaba matung na thawdo ko sita karigumba kosang staff na traga laga ke school gi osa senaram labadi me edo thabak ki lokthok tuna punsi super zel thamga tabani amadi private school gi osa na senarabadi school adu recognition kap pagaloina na osa adu punsi super zel thamga tabani loina na housing ai thok tuna lairiba class 11 examination asisu anoba schedule lama flap tuna Mahiroi singi sahi manghandana ba chuba matamda hona biu haike nakal manomda ngasi paumi singi una ba ta saruk yake ba AIMS ki president Roman Kumuzamna handak bosem na loba class 10 examination da Praswa High School Center da toki ba thok adu lu anina tat haksina lawi loina na thok asi makhata na thok tana ba bosem na mieng sangbiu amadi victim oiribi mahiroi nupi masa singi sahi mangdana ba mari leida ba singna sin biu haina phongdoraki हौजे हौजे चथरीबा एसेंबली सेशन असिदा असिंबा क्वेश्चन लीक ओइबगी थवंग असि मतुंग अमोना थोक्तनाबा मरा लेबा एजुकेशन बु फगी तालिबा लमदम सिगी अमत तंगायरबा काउंसिल बु कोइगी मियामना थाजदनाबा मियामना यादनाबा अराना हुइ तौबा सेक्शन दबा ताहालिबसि मतुंग अमोना थोक्तनाबा ngakthongnabagi damak masi assembly da discuss tawduna masida senariba singji mathakta piba yaba karma makhangi cherak pigani haibado khananabinabagi damak lamdam sigi kai khumnajariba honorable CM amadi honorable education minister gi puning singsinjabaga loinana khanabiu Kosim nalogduna pangtholeba class 12 examination da physics subject ta question ki design soibigi mathakta political science so English ki wahan tok lana hanbadagi mahiroi singda khudong sa da kaya mayong dani haina KSA की Joint Secretary ASF संफोंदरकली इरमसकी मतंदा खोया थोदा लाइबा कंगलाई पाक साइंस एसोसिएशन ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउमी सिंगुनबा मदा जेम्स ना मखातान हाकिबदा फिजिक्स सब्जेक्ट की ओइना काउंसिल ना पीबा क्वेश्चन पैटर्न गाइडना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन अमदी स्किल की सांग खाइदोक्तुना क्वेश्चन सेमगदबदु लोइनमक थुगायरगा हंगलखी मसकी मथक्ता पॉलिटिकल साइंस हारिब सब्जेक्ट असिदसु इंग्लिश की वाहन थोक लाना हंदुना क्वेश्चन हंगलखी थौंग असना महिरोइ सिंग पाक्तकना फेल ओइनबगी मसागा म सोइदना ओइरगनी लोइनना मतौ असुमना क्वेश्चन सेमलिबा ओजा सिंगना मसा मसा अदु हाइ सिंगले हाइना हायनबा होनबदा महिरोइ सिंगा सानदबा क्वेश्चन हंगबगी थबक असि तोकपियु लोइनना कोसेमनसु फिजिक्स अमदी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट अनि की क्वेश्चन सिंग असि नौना अमुक यंगसिनबियु हाइकी
physics question paper sida kogi numerical gi oiba question china mark yankhai hena hangimna maram warkanda kogi theoretical da mark se yamna nemna hangwa maram warkanda chatliba kogi mairosing asi pass tawdabi chang se yamna wang leiba haiba asumlaba sida sunatna kogi science ki question da english choibna maram warkanda kogi leiriba situation asida matung unau asoiba aranba tu yaudnaba hanabi hadna kesing mai ki thamjage Board of Secondary Education Manipur Bosem na lawduna hojik sathare class 10 exam asigi February kunmathoi science subject thokpa numita kwakaite da laiba regular English school gi block A center da takiba Catholic school Manipuri mahiroi amagi answer paper singi maraktagi segaiba yalomgi thodok tholiba asigi daita Bosem na pugada haina Manipuri Students Federation MSN na thadro pasero lamada khangalakli Pradhan Mantri Krishi Sinsaya Yojana PMKSY 2019-20 की horticulture अमदी soil conservation की मखादा beneficiaries सिंगदा water pump set यंथोपका लोइना sprinkle installation तौबा अमदी micro irrigation की मथांदा awareness training program पांगथोकरे MLA office agriculture section मोइरांग नसिंदना मोरी भवन मोइरांग दा पांगथोक की बात थोरब अतुकी मनुंगसना beneficiary तारानी पांदा water pump set अमदी sprinkle सिंग यंथोक की बनी Lelong Assembly Constituency da politics tauri bani haiduna sin khakta panganga laga mikhal da mai palam badu lakadar legislative assembly mikhal da di yararoi haina state assembly mikhal da constituency sigi mere moikiba wai antas khana hari wafam sing asili Lelong constituency manung sana lari ba lai frakpam mamang lai kai gi the social and athletic youth adventure club ki building rai sabha ki MP oriba ke babanandana sangha gi thoramda sargya ki pa antas khana phongdok ki bani club asiki building asi MP asiki local area development fund gi sen fam tigi sa ki bani matang size da break am lawsa ki break matung da numin mangani sudna sathakadaba workshop kam holy festival ngasidi ki Brahmapur social club ki sanglen da hodok ki paw madi Manipur ma sumali ki tongan bai paw sing puduna laksage pack news mi heng tadun lebiu mayam amung taram nong sare balatina si makata pa paw mayam da pisari Brahmapur holy dal sindra numin mangani sudna sathakadori ba workshop kam holy festival ngasidi ki Brahmapur social club ki sanglen da hodok re Sangit Natak Academy, New Delhi, the Art and Culture Department, is Santang Makha, the Pangtop workshop, come Holy Festival, Hutopki Thalamda, Yaskul Assembly Constituency, MLA, said the Pratana, Haikibada, Brahmapur Holy Dal Nasindra, and the Midmaganis of the Holiga, Marilena, workshop Pangtolibasina, Holy Fazerava Masak, Saint Kanbangam Bagalena, Lakadriba Mirolda, Landamasi Art and Culture, Mapung Pava Pukayama Oiba, Oina, Tambangam Lagani Haina, Emelena, Tazaba Pondoke. Matam amada Manipuri itiasta culture gilamda art form singlamda tongan malamay mahangdong film lama adung meaning kaura si Vegasandra gi wakhallon na forma poligi wakhallon do adugi asing masal do purna ba halal na mo gi damagta masi workshop si pangthok pani halal tapi madu tasing namak yam na phaba asum khongthang amani aisu chap chan support jeli support da apne kari khalli ba support na kari paujil piningi ba ani gi le asem mo se to mang haga tongan no masama la kadra haina khalla ba aki ba phawla ba timing si de ista ano bi ho mo ina ano revolution na mo ina madu kanda bi ade hingan da bi ade haina thubi lagli ba holy dal boy haininga leitana thagat chari workshop adu mari laina Brahmapur Holy Dal ge president PS Kuneswar Sarman haikibada Malem pumbana sak khang labalam na masikin na sankriturn gi saruk amori ba holi gi masak amadi nungyo wakalon sing ase hausik lai ba mirol sing da khanghan banatna lakadar ba mirol sing da lam da masik leng draba art and culture gi pokai oina thamna ba pandam da workshop kam holi festival ase pangthokpani workshop asigi mapung oi ba sar oina holi gi isai sing ase bengali mayekta sak soli ba se landa masiki khang hairaba zakuru sing mi makhada holi gi masat adu kaihen da Manipuri lol da andoktuna sak sonam honagari haike Thagachari ikai
सईब इसाई इसकी तान करीनो अदगी इसाई की आर्थन करीनो पुंगी मरोन सिन करीनो करी तानो हाइबन सिंग सिंगसी याम कुपन खंगल लगा मधुद पुंग लुपसे लकपे हेलकनी पुंगदा कीर्ति हाइदना याम हाइबम ले पुंगद चलीबा अभिनय से करीनो यही बसी करीनो मान ताकपीगनी अदु ओजा सामचान इसाई मुंग चलीब से करीनो सिगी अभिनय सिन करीनो सिनी तान सिन करीनो हाइब सिंगसी ताकपीगनी मणिपुरी दा हंदो ओगना करमाइन सकनी ममांग सु सकरे हाइबन सिंगसी अखोई फम्मगा क्लास लोर मतुंग दा अमुक कोई इंटरेक्शन अम तौनी अदुदे कोई खंगोब ngam ni ai thajab lai Kurai Tinsi Rotalaiba Paragon Club Cum Information Center ki Vice President amasung Finance Secretary NG Amumasa amadi NGI Sabu Puba Sabiyaw na brutal assault toropagi thong yaring da phong Dr. Wakani from Secretary Wakani from adu Kurai Tinsi Rotalaiba Paragon Club Cum Information Center ki mamang club asina swindana satikibani Wakani from adu da club asigi Assistant General Secretary L Romana Hai Club ki maru iba thomi ama oina club amasung laikai ge sakot thorang ge thabak toriba mi singi mathakta singi mathong sathaba sei laiba thibini thokiba thong singa singi mathang da mari lainaba singa mieng sangbitana mara laiba sing serak pinaba phongdorkli अखोई जिला परिषद सिदा क्लब सिगी अखोई की पैसा कितंग ओइन दाउ सेप ओइन बाहाइदना हाउसी की ओइब टिकेट सिक्स माइना पुर चप मतमदा पोंग लंबी की अदवाई सिदा मसक खंगदब कांगु खराना मखोइना लैरमबदे टिकेट तुगी खरा दुम कइनो तौनारगा सुमाइना खुद थाबदगी हुजिकसे अरुबा फिबम दे लैबनी सुमाइना मतुंग तारकबददी अखोइना क्लब सिगी थबक थौरम तौरिबा अखोई की वाकर मयाम जदी सुमाइना सिगुम्बा मथोंग हुक्तबा थबक सिंग असे मतुंग नाउ तौबिगनु सुमाइना डिस्टर्ब तौब तारगदी तुंगदा करी ओइरकदगे कोमाइना अखोई क्लब सि चलाइदोइनो हाइबा वाफम असि थंगजनिंगी मखोई अनि फुबदा चेनरिबा मियोय मरी सिदा लीगल एक्शन हाइबदी कोर्ट नोइरजु पुथोक्तना खोतना मोय मखोई मरी सिदा पिबम थोकपा सैराकसे पिबियो हाइना All India Youth Federation Manipur State Council ki tarama Pansaba State Conference to mini sum da pang thokre mifam da organization ki akku powerol khanaraba matung loisal lakpada conference asina miyoy tarama thoibo Hyderabad ta pang thokadaba national conference saru yarona bugitama delegate oina khankre haina AIYF MSC na khangalagli Nauria Pakangla pa Assembly Consultancy Manung Sanba Mekola Bazarda Rural Agriculture and Market Sena mga si Kendas KMLA Soibam Subas under Maikom Hangdokre Mekola Bazarda LED ki high mast lamp ama thamdra mapamasi mapung phaba threat change na mo helagani high ki Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2018-19 gi masentang makhada Agriculture Department and nauna Mekola Bazarda Saba Market Sena du sanga bagamari lainena MLA Subasana na high ki bada Market Sena sina malong kodom popi lairen jam yauna Mekola Bazar na koliwa miyam senmilo da na wapi mayona mapiwa ngamlagani high ki BJP na lusingba sarkar si lakpadagi Honorable Chief Minister na lusingba N Biren Singha na lusingba sarkar si lakpadagi Mekola Primary Health Center se Community Health Center oina upgrade tawre ngasigi khoi gi sarkar si lakpadagi Mekola se hen phung pha phajaba center mu oina na ba khoi Mekola Golap Higher Secondary School khoi residential higher secondary oina na ba government gi proposal leire Mekola gi mafam sida thralainama athubada khinna ba local area development fund da program haptan leire Mekola se tha khagi butungda phajaba koi bi leiba phajaba ma semgat nabada lamdam sigi praja singi sojok pinabiu Manipur lenga ke aran ma thausil dagi kusengi sing south toina tokni imphalis ki top khulgi yara local dagi naharab khongzil phawda lariba local sing lo ba yadre hiram sida mieng sangbi ba protection committee of yaral to kurpat local ki maiket ki mari leina department am so lenga ke puning sing silakli ising thumbati ki lo ba yadre hariba local sing adudi yaral local guru local sandam local katri awalai kai local makha yaral local ni hariba local sing asida lo ba yadab ki mathang da Manipur press club tanga sinung thil pawmi sing una bada Committees ki convener T Parisana hai ki bada hokiba sahi tararongi mamang Directorate of Environment and Ecology wing na Yarifa Integrated Farmers Cooperative Society Limited kusan nadana yaral lokong gi saruk ki sa da kuntrarom longsindana wetland kanabagi mingda nga farm sengwan ke masina maram warga sing senpham leitabadagi lokol asgi lo sangam samapan humudra rombu lo ba yadabi awaba bayong nadana laki Low by Yadavi Awaba letting a sector Kubzal Singh Taratrukta, Minor Irrigation Department, a multi-purpose dam, Amasu, Sazilatuna, Guru local, Sandam local, Ketria Walakai local, Maka, Yara local, Low Sagam, listening home Sanipan Manfumari Romsu, Low by Yadana lady, Maramasina Mari Lane Department, so Langana, Tubamatamda, multi-purpose dam structure, Santa Pew, Lady Hanagum, Yaralgi, Ikonda, Sing Sen of Honodana,
ngai yoknariba ringban lauthokpiu haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯀꯣꯟ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒ ꯊꯪꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯀꯣꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒ ꯊꯪꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯀꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯋꯤꯡꯅ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯔꯤꯡꯕꯟꯁꯦ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Pumlen parabani khoidom pat pum hamu sage saktam da hanjil laktuna mami sangkraba nga makhal sing amu hana phangan ba honarage haina Loktak Development Authority LDA ge chairman L Susindro na phongdo krai Pumlen pat ki maroi ba masama oi ba akasoi maril gi matakta nauna thong sabata na tana mathau ni thina tawdana leiri ba nongai khongjau dam su samjil lagani haina mahana phongdo krai wafam asing asi Pumlen parabdi kaibalam jau national park e ko da leiri ba LDA gi mafam sing yangsan bi khongsana bada phongdo khibani Yangsin Kongchana to the Kurai Assembly Consultancy MLSO LD Chairman L Susindro na Pumdi Singna Pumlen Part Ase Punjilapatagi Part Asig Han Nijan Saktam Tagi Sound a home lady Nakalamromda Manipur River is sing Imai Wang Lady Basu Loktak Part is sing water lady Basidagi Kanana Part Asidal Tariba Kodak Channel Asigi Matakta is sing Sangpam Mafam Ani Home Amasu Sangana Honaragani Hike Mana Makataradona Karang Island Yokatpada Natana Forest Department Makada Lady Bakabalam Zao National Park ta Taina Lady LD Mapam Singasigi Marakta Una Partisan Kabi Kongtangs Lokalagani Loina Manipur Miam with Tamoida Loktak Pat Kanimi Wakanon Sapsana Lady Su LDA Natana Department Amatana Part Asibu Yokanaba Laitabana LDA and Pakalak Patavak Torom Singa Parasi a Koibig Miam CSO the Mipum Kudiman Sokot behind a man up Toke. प्रजा म्यामसिंगना हे हायरपा अखोइगी nga makhal mayam akhoi mangre akhoi ithai beres lakpadagi nai yam chumba wafamne adubu hujik hairiba nga makhal species mangi bujingje handakti soidana akhoi nga makhal jingje Loktak Pat manungda laktra bokta Pumlen Park khoidum pata de leirani haibagi achet pathajaba leire Manipur de leiriba praja miyoiba khudimangna Loktak Pat kanbase loina pame thamoi manungdagi loi pame adubu Loktak Pat kangadamni haina physically honaribasidi Subnatagi Loktak Development Authority na taba atopa department XYZ amta leite aduna Loktak Development Authority na paikhala iba thabak thorum kudimak sidai akoibada tabiriba praja punamana cooperation pibiyo adu Manipur de leiriba civil society amasung Fontan organization sing akoi environmentalist mayam punamangnasu akoi da cooperation PBO Bisnupur District Commando Badi Kuntra Mathoi Suba Sam Rifles Kapil Mukangbo Mana Hoki Pawari Kumata Gi Pung Mari Rom Taba Matamda Moirang Lam Kai Mapada Sat Oaks and Sek Tobda Lona Tinkraba Lalo Fiel active Kadarama Fare Farva Muyedi Moirang Tem Layuam Laika Koyang Bam Zams Elias Pungsa Elias Bino Elias Siroi Say Kuntra Hom de Popa Case Lokeni Faraba KH James ki matakta Moirang Police Station a case of registered Totana Tijin Bahokre Hairi. A State Bank of India Officers Association Regional Conference kasi Imphal ki Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki Adatariam the Pangthokre Conference to the Association of Northeast Circle ki General Secretary Rufam Roina SBI de Tabak Toriba Officers Singa Lofam Tokpa Togdanga the contributions Singi Matanga Wangang K Taramadida retired pensioner Sing Sutaram Octone Kai Kum the boat key. Rotary Club ki Sahi Samatra Manga Suba Anniversary Gamari Lenana Right for a Clean Imphal City and Healthy Life Habitim the Cycle Rally Satkre Rotary Club of Polo City Falamadi Velo Bicycles and Accessories Sangangai Airport Road Imphal Sindra Bang Tokiba Cycle Rally do Manipur Tourism Corporation Limited ki Chairman Dr. Sapam Ranjana Sangangai Airport Road Taki Ngase Yuk Lamtaki Rally the Rotary Club ki Thomi Singh Moneywood Club ki member Singamadi Neroka FC Football Sanari Kiara Sarp Kiadra Nifali Akoibda Lamtu Sangani
Rotary Club asi 1905 ta Chicago haiba lam USA gi sida hodok sagibni akhoi gi pandam hairgadi luna lana leiba adagidi kano hakchang fana leiba haiba kano sida sigi pandam sida sinjaba kano ni rally ni akhoi gi route sina sigi velo cycle showroom gi airport ke opposite leiba sidagi start tawjaraga nitai ba suthek Governor Chokida adu adaidi Kangla Gate adaidi Ima Market ta cake cutting ceremony ama tawjaraga aduga adudage mo hauraga khuyathong phauraga adai wahang lekai laaga sida loisanjabagi pandam thamjai Rotary Club of Imphal ki sei samatara mangal super foundation de ka mari leina kong banana ban kai da leiba senior citizens home da sana tharbi palum sing mating pangkre And combat fixers na putok 15 August a love story hai Mington ba Manipuri feature film ki screening pangthokre konung mang da leiba Manipur State Film Development Society ga da tariam da pangthokpa samatharam amaga loinana hai film asige screening asi pangthokibani Bizu amasung Bozina producer oidina amadi Krishnanandana direction piriba film asida songna araba actor Bonnie Vala Idho Dhanamanjari amasung comedian Joseph na singba masang naraba actor kaya yauri loinana film asi nungsi nungol ki lamda yumpham oidina puthokpani hairi Prajapita Brahmakumaris Iswaria Biswa Vidyalaya Imphal Sindra Marisuba Mahasivaratri ki thoram amangasi Paidinga da pangthokre thoram aduga mari leinana Brahmakumaris Manipur ki senior Raj Yoga teacher BK Nirmal Sasina haikibada Sivaratri ki thoram siksi manungi oiba wakhalon ningthina khangba watpan maram oiraga yamna senglaba punamaki mapu sibabu ningzaba badi irat puja tawba numida sibu mayai ka pajak sing saba badi thakpalomda oina sang sillakpa laibak thibini numida sidai koina isage oiba tapatta bahina bising punsi sibigi lapthok na ba isana isada wasak lahu si haiki अखोइना ngasi Sivratri Ishwargi oiba thoramsigi mingda mioiba khoina phattaba chanabi mayam ama hapsalakpa habadi samsamna ganja kani sagoida phattaba nisha mayam khoina katpa thakpa chaba masi tawraga lerambasina khoi samaj society se noma noma gi lekha tarakna macha ama ohelli aduduna masi hairiba prasad ne haraga su horen chaba da kana roido pot singsi leibada khoi paisa tingbiganu amadi masi katpiraga angang singda prasad oina pijabiganu masina hena jati gi yumbi go ba angang ke ama lekha tarakna na ba amadi समाज नोम नोमगी फिवम सोक्सलप लाकनब मचा ओहेली मियोइब अखोगी मनुंग लेब अंगाव वाखन हाइबदी असाव कलप मिहौब नापल हिचाई तंबगी वाखलोन ओइब फतब हैनबी वाखलोन सिंगसे मसिगी मनुंगदगी अमखक्तंग ओरगसु ngasiगी numitsidagi fataba wakhansi aigi punsigi oina thadokjarage amadi afaba hainabi ama punsigi oina tawrage haibagi wasak brata du lobiraga punsi si mang chatpa afaba samaj ama sembada mayam punamak choba role lobiu haiba message tu ni maroina bhaidinga da brahmakumari na pangthok seriba Sivratri ki wahan to khairaga MSU headquarter ki me makhada MSU si me branch sindra district level mathematics competition ama ngasi pisum dane ba Manipur college da pangthokre class 3 ki 5 hawa madi class 6 ki 8 hawa category ani to na pangthok ki competition asida Imphal West ki tongan ba school sin ki lakpa mahiro sanifan lomna sarug yakhe Thobal district ki Khangbo part 2 makhaleka da leiba laisram isobagi imung manung ki awabada I pau Manipur WhatsApp group na sanathabagi polom sing mathing pangkhre hokiba numit kharad ki mamangda social media da laisram isobagi imung manung ki awabada yempham oiba pau thengnabati ki I pau WhatsApp group ki mioi sing na mathing asi pangki bani hairi Hauzik sanamagi pauda Kolkata ke Sol Lector Mamang Sahi November Kunmanga ki Kuntra Phawa Pangthokba Drama Pansuba Sub Junior National Wushu Championship ta medal lawraklaba masung Sahi asimaki November Kunma Pandiki December Manga Phawa Nepal ki Kathmandu da Pangthokba Tarahumdoi Suba South Asian Games ta gold medal lawraklaba Sanaroi Singh Opki Tarama Mangase Sagolwan Bijoy Gobinda Kelly Makhong Community Hall da Pangthokre Wushu Association of Manipur na Sindra Pangthokba Taramata Sanaroi Singh da Samakudol Pot Tamdra Poning Thawatki Tarahum de Super Manipur State Lictor M Khabam Nang Khai Mai Pakre Kumuksam Joy Kisan ki Senthang Makada All Manipur Football Association Sindra Kumalam Paki Artificial Top Ground
Sathariba Football League asigi ngasi sanarakiba kuntra subal Ligta M Kabam Namkai Sanaroi David Ngaiti Amasung M de Akbar ani na match ke humpunito imadi humudra tres subabinet sing na panjala mamam sandana class sha kainobu panjal ani amada mai kiba piki Sathariba Football League asigi ngasi sanakiba kuntra mathai suba match na SSU Singjamai amadi YUFC ukrul ani na match ke apiba matanda panjala mamam sanaduna match adu draw chatke Manipur ki khwairi ki sawba football league asida Manipur ki tongan ba mafam sing dik lakba football team taramanga na saruk khari heng satharli ba state league asugi kuntrani tin suba league ta AFC thawala badi YPHU lalambunga kuntrang suba league tana nako nabul mapala masung sagol ban united ani na lamba tonaragani Ozai Satari Bahiro I Leaking a Sisana Draw FC home match the Calcutta Maming Level Club is Bengal FC na home team Panjalbu home team Bo Panjal Mari Anita Maikiba Fikre Kumanapa Manasa GM the Sanakiba Massa to Gahan Panjal Adu Maski Mina Taratresapa Matama Draw FC defender Soraisam Dinesna center line Yoga by Yard Mangaram Walling in San Karapolama Timasi striker Prince-Well Imekana Wan Sonkalaga heading Tausindana Panjal on Toki and half of the team anima akan mamong na sana na magi team na panjal chanchin na bahona ke debo and half of the Trau FC na panjal mangjel thado na sake and so half ta is Bengal FC na ball hen fight na sana na pagalo na panjal mari matang chanchin ke is Bengal gi panjal singa do match ke minute yang khani thoi chat pamatam da team masik midfielder Santos Calado na han panjal chan ke match ki minute humputre chat padana Kasim Edarana and so Panjal Sanke, minute Humapan Chapamatamda, midfielder Brandon Banlal Remdikana, Homso Panjal San Kivagalina Maske, Humudra Manga Subamineta, Pangwa penalty kick Kutong Sabalok, and striker Marcos Izipiona San Kivani, Lionel Trau, FC and so Panjalatan Maske, minute Marfumarida, Pangba penalty kick Amada, defender Patrick Ugusina, Kausindra San Kivani. Tara Super Sahid Manoranjan Singh Memorial CRPF Stand Open Football Tournament Moban Lai Athletics Club Sadai Hills Amadi ZSC Susanpur Ani Mai Fakhre all ranks of Manipur and Nagaland sector CRPF Amasung All Manipur Football Association Ani Makada Group Center CRPF Langsing Amadi Imphal West District Football Association Ani Nasindana Sai Tagielgi Artificial Turf Ground Ngasi Sana Ki Tournament Asagi Hana Master Moban Lai Athletics Club Sadar Hills ki Sanaroi Zimin Tang na match ki Taratare Amadi Humudra Mapan Suba minute sing na Panjal Ani Aduga and Bonisana match ki Nipu Suba minute Panjal Amaga Sandana Sagol Ban United for Panjal Ahum Amanda Mighty P Bangam K Satariba Football Tournament ki Hasi Sanaki Bani Suba match na ZSC Susanpur Sanaroi Lumilen na match ki Kunito Amadi Nipu Bari Suba minute sing na Panjal Ani Aduga Sadgau Tang Mangyan Boy Amasung Solomon na match ki Tarahum Doi Yang Kayum Doi Madi Marpu Super Minas na Panjal Among Sandana Amapa Moirang Panjal Manga Ahum the Mighty PK Haying tournaments in Nipan Amadi Mapan Super Massing Sanaragani. Nipan Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament के semi-final match in Sanana Basem Sabaloi Manipur Veteran Cricket Association में मखादा से लंगथवाल public ground साना की tournament के तरामंगा सुबह लिखता तो उसकं की बा YWC लंगथवाल filling हाल साना ना बॉरे ब्लॉक के मैच से कहां में बैटिंग साना की बा साइक्लोन थमे बंदा मैच के पीपा ओवर कुंदा विकेट होम तुर कर रन सामा हुबुद्रा निपान लौके मैच से के सुबह बैटिंग साना के बा YWC लंगथवाल मैच के पीपा ओवर कुंदा विकेट तरुक तुरगा रन सामा कुंता तरुक लौबदगी मैच से रन निफुने थे माइटी बनके मैच से के मैन ऑफ द मैच ना साइक्लोन थमे बन बैट्समैन शशि कुमार रन मरफु तरुक लौदना था के सतरीबा क्रिकेट टूर्नामेंट से के साना के बारो लिखतना तो उसगम की बा सैम खागे पलिना बैटिंग हाना साना दुना मैच से का पीपा ओवर कुंदा विकेट होम तुरग रन सनी कुंता तो लौके मसी के पाउकुमदा मैच से के सुपर बैटिंग साना के बा YPHU ललाबुंग मैच के पीपा ओवर कुंदा रन साम हुमद्रा मंगा लौदना मैच से रन यांखै तरे तमाई की बनके मैच से रन साम तरा मंगा मदि विकेट अनि लौखिबा सैम खागे पलि ऑलराउंडर संजोइना मैन ऑफ द मैच ताकि सत्रंगली बा टूर्नामेंट से अहान सेमीफाइनल दा YWC लंगथवाल अमदि मॉडल क्लब सिंगा मखानी ना तास की कुंतरता लंबा तंगरगनी।
Odisha ki konung Bhubaneswar da laiba Kalinga Institute of Industrial Technology da sathariba hanba Khelo India University Games 2020 da Manipur University ki mahut sinduna advancing masana women's EP individual saruk yariba GP Women's College 5 semester tamlibi Lintoi Haubamna silver medal lobang kre League round da Lintoi na India ki tongan tongan from sing da laiba University taruk ki sanora singmai ki piram laba matung ngasi sanara ki final match da Lintoi Guru Nanak University Amritsar gi that Jyotika ki kutta mighty over the silver medal adu phankibani Public Private Partnership Table Tennis Academy Thawal ki ahum suba Foundation Day Thawal District Table Tennis ki indoor stadium da pangthok pakaloi na academy asina nauna partnership oina sanminagadaba school ani ga sai khuyek pinakre Public Private Partnership Table Tennis Academy Thawal ga ngasayuk pinakhiba school ani di Pitch and Pritam Academy Thawal Haukha amasung MS Clavel Academy Thawal Haukhani Panbei Table Tennis masana da apaba sanroi sengana ki pandam da Haukiba kumjal sini taratrati ki inkhalakliba academy sin linkhalakliba academy sina salib sai sida nauna ming salak pasanoi tara yauna punna sanoi kuntra ma thogi sangma sen pam putoktuna mai masing tambam song table tennis masana da training piri Yogniti Society Manipur Lamsing Makada Yogniti Society Bisnupur District Branch na Sindona Bisnupur ki Thiam Laikai Community Holder Tha Ahum Subna Satrakiba Yoga Training Loisin Kibagalina International National Amadi State Takta Medal Loro Kiba Yoga Sanaro Sing Okpagalotina Certificate Yento Kre International ki Takta Income Dalisini Taranipanda Pokra Nefalda Satrakiba Home Laksuba International Yoga Championship Ahum Subposition Loro Kibi A Beda Sastri Income Dalisini Kunda Indonesia ke Bali the Satrakiba Tarelak Suba International Yoga Championship the gold medal Loro Kibi Takelambam Zosini San Yauna National Yoga Player ani State ki ama loina judge ama amadi referee amada certificate lenyan fee yauna sama kudol poching pidana puning tawat ki Rebida bulletin sing alliance amana miyam da thamjari Sing Sakutana Manipur Sakutpa Yaroi Haina Legana Laura Basu Kamjong District ki Kulmanga ki Kunja Sing Nasi Pauba Electric Amadi Water Supply Kudong Saba Pangdara Lady India ki wani economy growth ki sang khara hantara basu human based economy dari growth lai haina si minister and pine na photo free Kosem na loba class 11 examination ni question paper ligo ibda sena hanba miyoyama cyber crime na pagapangam kre sena ba miyoy singi matakta kan maserak tiga damni haina da samam de am na lenga tapslati Abaso Manipur lenga ke aran ba thausil lagi kuseng ni sing sau company palace ki to kul ki yaran local lagi nahar council power da lagi ba local sing low ba yadre hai